Mostarac Amir Dvizac objasnio nam je kako njegova djeca razmišljaju o Mostaru, a kako on i njegova supruga. Da li da budu uz svoju djecu u tuđini ili da se vrate, ali bez djece. Djeca, hvala Bogu, nisu posegli ni za alkoholom, ni za drogom, ni za ostalim tim destruktivnim stvarima. Završili su školu, oba dvojica rade, pripremaju se. Pored toga što rade, oni idu u neku večernju školu da malo poprave svoje ocjene da bi upisali fakultet. I jedan i drugi. Tu smo, nadam se, ja i moja žena odradili jedan pravi posao, da smo tu našu dvojicu sinova okrenuli u pravom smjeru. Oni su vaspitavani u duhu švedskom, počevši od vrtića, osnovne škole, srednje škole, pa i dalje među svojim drugovima koji su isto tako vaspitavani ili odgajani u švedskom stilu. Normalno oni imaju neka švedska vrijednovanja koja možda mi nemamo, koja su možda nama falila. Vjerovatno oni nemaju neke vrijednosti ili vrijednovanja koja mi donosimo odozdo sa naših područja. Ali sve u svemu ja mislim da su ipak oni su u svom i na svom. Jer ovo je njihova država, Mostar i Bosna i Hercegovina, to je samo turistička destinacija. Naravno, kao i svaki ostali Mostarac i Bosanac i Hercegovac, volio bi da malo bolje povežemo vezu sa domovinom i sa Mostarom. Ali to će vrijeme pokazati. Ja ne vjerujem da će se on nikad odlučiti da se presele u Bosnu i Hercegovinu, jer jednostavno bilo bi tamo kada su preselili u Južnoafričku republiku. Mislim, ta je usporedba tačna. Jer za njima Mostar ne znači onoliko koliko meni znači. Njima je Mostar jedna turistička destinacija gdje oni odu, gdje im je fino, lijepo, prevedu se, sretnu svoju rodbinu, naše neke prijatelje, ja mislim, prijatelje svojih roditelja, čuju neke priče. To je jedna mala avantura za njih godišnje. Ja i žena smo razmišljali o tome da li bi se vratili to, međutim vrlo je teško ostati daleko ili otići daleko od svoje djece. Možda od nekih ako bude sve u redu, vjerovatno će doći neki unučići ili unučadi ili što ja znam, odvojiti se od njih. Vrlo rado mi u stvari provodimo u zadnje vrijeme, često idemo u Mostar, provodimo puno vremena u Mostaru. Prošle godine i ove bio sam skoro svaka 3 mjeseca. Po neki 10-20 dana ili tako nešto. Ja volim ići dole. Sad, najvjerovatnije ću, kao i svi ostali stranci koji su došli davno prije nas, jer ima par komšija koji su Grci, koji su isto govorili, čim prvi dan, kad odem u penziju, selim za Grčku, kaže, vidiš, kaže, mi smo još ovdje. Znači, prošlo je puno vremena od kada su otišli u penziju, a nisu otišli u Grčku. Tako će biti najvjerovatnije sa nama.